खालायनाय गोबां दिनै पार्टी दङ गोबां व्यक्ति दङ बरनो बाहायनो जों वेलकाम खालायो जों बाय डायलग खालायबाय कक साफायदि दिनै दाबुर दाबुर माबा फायबा एकलायनो बनि इच्छागै बतिने जों फायदो जइन खालायबायखा बनो जों बरन बेलाय हामबाय दाव ते गोबां मानसिनि लिडार दङ दिनै गोबां नेता गाहाम गाहाम दङ स्पेशल दिनै तिप्रासानि बिसिङाव बरनो कयनाय बर फायनो जों दाबुर फायबा हायखनो बर फायथो जों बरनो दरजा खुला दंनाय फेसबुक न्यूज चैनल ताई सोशल मीडिया डायरेक्ट फंडिंग पे जे 50 ADC ni seat increase nani ajagawo abo ungliya nei noroni bodolun sakaw attack khlaijak dong abon teisa unni state abo sungtapro confirm yako abo process olai tongo abo boijasono satung jungte tabo 25 amendment bill abo final yako final chemeko abo tei jung cox lai tongo jung delhi eden jung thangnai kintu je jung manmani jung abo grohon khlainai kintu tin harmung to sudu ADC mur power ya tin IPP to tipraland chi बोले तेब कोतर सी abo to jung tapon final jung shape mayako jung mote jung discuss khai tongo ang usang home minister cox hawka je jate jini o 125 amendment bill apne final report tabo jung mayako abo jung nai naimani porego jung sinai bosu drati boro suno khomata rekhariya abo jung public jung side nai abo no karibo je news channel logo jung nubiman khai 57 BJP hingga 21 21 seat mana alliance na thangi tong abo busuk joroti kubui thangnai bidan sabha sakang rogo to sing khnai man kha ADC ke IPP no yakar jagnai bidan sabha borok seat ke bang namnai ge BJP no busuk joroti no seat tok yakar man thatok directly seban nangbo bahai ge koksanai je social media ro mane abo fake news abo sotigya jung saimana ar da kabang ma tini borok candidate bum khri maro abo to fake abo bibhinno element hoitao faikana bibhinno political party ni boro bad intention nati boro khaina abo jung gosainaya abo jung saima abo yako jung age busabo tagu saitabo jin IPP jesun tini o tini prasa majority jung 96 95 nini pray 86% jini voter oro jini ST kongthai bara tongo abo jung abon barbar saujung jung ADC o jin IPP party jung maximum seat nai jung bachanai o tagu tini bachung o discussion ka jung abon compromise khlaiya jung maximum seat nagai jate jung oro ADC area go ADC district council o tau to TT sing nai ar jung IPP majority MDC ngai member ngai jung aro jung sarkar gotong